Živković daleko najefikasniji na ovoj utakmici sa 23 poena, 92-77. Mnogo, previše poena primio Partizan u ovom meču, malo da preseče ovdje ovu loptu Sinovec. Čakarević, još jedna izgubljena lopta, međutim ipak sudije pokazuju da je posljednji loptom igrao Skot. Neškolić je očigledno skockao tim, vezali su dve vrlo vredne pobede, nije lako pobediti i ovakvu Cibonu u Zagrebu, bez obzira što Cibona ima puno problema. Sada su pobedili i Partizan i Radnički prelazi u plus. Jaramaz je sada mogao da dira loptu s obzirom da je Skot bio taj koji je tipno loptu. Raduljica, Milosavljević, ali na kraju pobeda Radničkog. Raduljica 18 je ubacio i Lučić, Mačvan 13, 12 Milosavljević. Pobeda dakle Radničkog 92-80. Naredne nedelje Partizan u derbiju kola dočekuje Makabi.